Mipui channel ở khi tôi lòng tên Lawmthu cáiสิ่งว่าจะแปลว่าทั้ง channel ที่อินเนอร์ไลน์เป็นแบบ subscribe ทำดูอ่ะให้ channel ที่เราอินเตอร์เน็ตการอักษรตัวต่อแล้วสิ่งเดียวนะขอให้ทุกคนมีแบบแชร์กับบ้านแชร์วันออกตุบาร์นี่สมนี่หลายนี่กันเราแข่งเละตาChhimthlipui ke hun lo ngai chang thin tu zong song te in zawa chunga kalom tak zet ani in mi du sakna awangin zoi in ma kan son ve zela hei hi alomum tak zeta ma kan son zel theina turin he channel la subscribe lo ten khongai takin min lo subscribe sak zel ula comment le like ipe khan na sa takin min chan pui ti na ani atitu ta na choi bel na omni alovin he channel hi social media i omna group rang sanga min lo the dar sak bokla Lawngtlante district tan thilro pui tak iti ina ani don ani vendi a hian shileng me ka Lawngtlante district din mun tharlam ber kan ngai thla anga chuba ka chuan district chung thu thar omte kan thlir ho bokanga thu thar a hi atam deuh hlek awangin do thei taka min lo thlir zo sakram turin karon ngen bok chewani darkar som ni le pali kalta a khan Lawngtlante district a sivei mu chua thar som le pasari anoma heng sivei mu chua te hi thunet manga mu chua pangale rapid antigen test manga mu chua som le pahni anni voin lama sivei en kolna atanga chua tir som ni le paruk anom bokani chuan tuna hian Lawngtlante district a COVID-19 positive kan nei dan din mun hetiang hian lo ngai thla ila IR quarters COVID care center thingka hian pariat an la oma dedicated COVID health center Lawngtlaya mi paruk en kol me kan nia home isolation en kol Lawngtlai a hian somsari le panga anom me kani chongte a home isolation en da somli le pasari omin 4C chongte circuit house a panni an la oma bungtlang south a hian home isolation a en kol somli le panni anoma bungtlang a hian 4C a en kol anom to hri lawani bolpuyen chi home isolation da somnga le pakhat omin 4C bolpui middle school a pasari an la oma bolpui higher secondary school a paruk omin Don Bosco school bolpuyen chi a somthum le pali an la ani 4C sangau revenue office a hian pariat an la oma sangau thi high school a somli le pali tuna hian anom meka chonhu a hian home isolation a da som anom mek bokani varchekaya home isolation a da som panga omin lower saika a hian home isolation a da som le pathum anom boka ngeng pui kai home isolation a da som ni le pathum anom mekani tuna hian Lawngtlante district chunga sivei mu chua tharte an tlem ve set zela heti lai hian bolpui NG bungtlang south le sangau lama te le chongte lama te sivei mu chua hi tlemin an la tam deuh hlek thina heng hmuna te hian tuna hian sivei en kolpo an la phai hlei theilo ani tichuan tun din hmuna hian Lawngtlante district chunga COVID positive song hi zali le pathum anni voin lama khan Lawngtlai khopui chung le khopui nai khothen khata tangin positive mu chua thar hi pakwa an oma voina sivei mu chua te hi district hospital LCMC le Christian hospital ranga mu chua te annia chunet manga mu chua paruk le rapid antigen manga mu chua pathum anni ole Mizoram sarkar chuan all marks campaign chu October thachung akalpui chun som dona hemi chungchanga kan hria tur poimo te hantar lang zorila marks hi ihimna ani ihimna turin marks vuwa thar gangche inar ka le khabe atuam thati chian fowangche marks vuwa baka nangma le ibulami te himna tura ti thin turte ikut silfai fola midang tenen
alo bera fit ruk a in latin omang che mit nar le ka khoi lo tur ikhu emo ha chiao emo donin ikiu ti thlep in kara emo ti su mang ang che in chung a kan omin boruak tha lu na tur a om tha em chian la tu ver hong thinang che I hun a then huna vaccine chu idong mayang ti in Mizoram sarkar chuan all marks campaign a hian campaign awla aron buat saya ti chuan tuna hian video clip toite kan thir zui bok don ani Wain Khan Lawmthu DC Dr. Andrew H. Vanel Dika Hovin Lawmthu DC conference hall Lawmthu ko pui chunga thilman chungchang soi ho ania he huna hian Lai Autonomous District Council executive member Land Revenue and Settlement changtu pu si rang thiang abaka LADC Land Revenue and Settlement official te Food Civil Supplies and Consumer Affairs Legal Metrology official te Taxation official te Consumer Association le sumdong pol IO te antela Lawmthu ko pui chunga Mipui mamo bungrua le ni tin mamo man tolutuk azi om theina na malak na tu sang an soi ho ani thilman tolutuk chu Mipui te tan phur ret ania wangin thilman to chan ya langte asut kian dan tura rot na sang te he huna hian soi ho ania sumdong ten maximum retail price MRP ayatova thil an sal lo nan le buk na dik tak man ania Mipui ten buk tling ya thil an lei theinan malak ni se antia consumer te dikna chanbo hum hal tur le Mipui an dikna atana be na chang an hriat theinan zirtir na po war le zola kalpui ni se ti in an soi ho bokani he huna hian thil leitu Mipui te dikna chanbo hum hal zel ani theinan LADC Price Control Committee in thil manzat abit hlia le hemi kai hnai dan sang ta chu Lawmthu ko pui chunga thunei tu telamin khau taka ken ko antum tur thu tarlan ani bok Wain Khan pula ro puya chinja executive member Information and Public Relations Department changtu LADC chuan office chambara MJA Lawmthu district member te chu komin LADC Information and Public Relations Department machoble malak na sang soipuin inkom hona ani puya pularo puya chinja LADC chuan LADC calendar kum thar sang hi samni panhi siam turin malak le mek ani thu soin Lawmthu district chunga thalak lama tuimi te ti mason ani beisein calendar chuang tur thalak adu piang tan thelu theina tura hunhon ania alu nual po arin om thu soya loman po siam sak tum ani thu te calendara chuang tura than te phei chu loman thatak an siam don thu te tar langin calendar hi a thon ngota sim lovin Mipui ta na rit lutuk lovin aman po siam tura ruaman na kalpui mek ani thu asoi lang bok pu laro puya chinja chuan Information Department chang tundan tu ruaman na dang te po soin ban ro chang tung jok ne na thuam chak tura an malak na then khat tar langin MJA ten an malak na troi oma fin chua thin turin asom bok ani asoi zel na MJA Lawmthu district te ta na amma chopte chuan tar langin press tur te po kum tharlama nei theidan kong zonpui an ni tur thule an mason na tur da pui atum dan te soin thuron ero chu engtiklai po min pek ve thin angai don ani tin MJA member te chu tho ho na thatak an nei theina tura theiton chhoi turin som ani he huna hian MJA Lawmthu district president pulang Raltlante puin thu soin LADC sarkarin thalai kan din hun se thiam tak min pe a kan mason theina tur min ngai tu pui thei ngal hi kan lom hle ani tin
malam hun local zel tura po district council tenena thoho na thatak kan nei chho zel po kan beisei bokani tin asoya he huna hian MCA member tang te point thu sein LADC sarkarin welfare fund tur an pek thin awanga Lawmthu te sein changkai taka heng welfare fund atana suman pek te hi district dang te po ina an nei lo MCA member te pension siam hial ani thu te soin hemi chungchanga district council thu nei tu te MCA tana anin pek na chu lomom anti thu an soi lomani member te suan pulal ro puya chinja em tunhaya LADC sarkar in sik soya information changtu atana ruat thar chunga rinna an nga thule beiseina sang tak an nei thu soin advertisement an hmu dan le mason na om thei dan turte soi in ngai dan an nei sang te zalen takin an soi ho ani MCA Lawngtlai district te hian hetianga LADC a information changtu emin inkom na hun thatak abuat sai chu lomom anti thu an soi bok ani Voinkhan BCM Lawngtlai area executive secretary Reverend Arlan Nunzira chuan Myanmar atang Raltlante chamdolnan central oile puta poisa fai alana executive secretary office Lawngtlai bazar venga he hun man hi Reverend Kelal Dosanga chairman area development working committee Lawngtlai chuan akai roya BCM Lawngtlai area executive secretary Reverend Arlan Nunzira chuan Myanmar ram boina chuan khovel a ngor ni meka ko ran sanga kan rong bol puiten har satna na men lo tokin an sahim na tura Mizo ron Raltlante po kini baptist ko ran chuan kan serenga antana ti thei nei tam lo maila ko ran Mipui ta thin lunga pathian na tho lo lang awangin Raltlante chomdol na konga na sataka ke pen mek tu central oil Hnenah BCM Lawngtlai area chuan Raltlante chomdol nan cheng nuai thum sing sari kan hlan ani ti in heng sum ting khom hi BCM Lawngtlai area huam chunga ko ran somruk panga in an tho khom ani thu asoi lang bok cheng nuai thum le sing sari hi kan unaw Myanmar Raltlante khongai thlak tak atte tan puinan wena yan central YLA ho tu te kuta kan ha chewani pathian in mal som chero se he huna hian central oile general secretary pu JH larin tika chuan Raltlan chungchanga central oile malak to dan le an malak mek na te report apea ko ran sang le mimal le NGO watang tein Raltlante chanpui na hi an kuta alu to thu soin teng sum le bungrua an don te hi Raltlante Hnenah ani ang taka pek chhuale man chho mek ani thu soya tun din huna Lawngtlai khopui chunga Raltlan zaruk somsari pariat ommekin Lawngtlai district chung Myanmar ramri hnai khuwa sanga Raltlan sangthum somni le pariat anom mek thu asoya ni tin Raltlan hi lolut anom reng awang ro chuan report an don ang te chu siam that ngai reng ani thu asoi lang bok central oile president pu HC Vanal Road pu chuan Myanmar atanga kan unaw Raltlan lolut te hi central oile chuan achomdol na hi athok reng dona hemi konga Mipui le ko ran hote kan tho hona thatak awang hian heng kan unaw Raltlante hi mang angle chuan chamin an la om lo hi central oile chuan lom om matia lairam Mipui tele ko ran sang Hnenah Lawmthu kan soi molani atibok BCM Lawngtlai area hian Myanmar a pastor chungbiak hum Myanmar sipaiten an kalhum tak Mipui le fanaute Mizorama ommek te tan chanpuina cheng sing hi sangriat zaria somnga hun remchang masabira an pedon bok ani BCM ramzotlang serkon ko santen cheng nuai ni sangaule ache vela Raltlante tan voin ni akhan an hlana Baptist Church of Mizoram ramzotlang serkon ko han chuan Myanmar atanga sangaule ache vela Raltlan ommek te chanpuina atan oile sub headquarters sangaw kuta cheng nuai ni an hlana he hun hi BCM pastor quarters sangawa man ni in BCM ramzotlang serkon fuai tu te chuan
wele sub headquarters kuta chanpui na sum fai cheng nuai ni an hlan baka BCM phong pui not pastor bial roi tu te Hnenah Raltlante chanpui nga ya piang te Hnenah atu langan man turin cheng singli sangkhat le za an hlan ngal bok ani Facebook ta ka channel hi like sa ni subscribe sa notification bell ni lo na turin paron ngen che ani Lawngtlai area Thalai Christian Paul malak na le working calendar an siam angin voin khan GKP Mampui pastor bial te chuan thisen pek run pui an neya Mampui Gilgal Kausan a he hun an man na hian bial tu pastor Reverend B Rausang Zualan hun ser mangin thusa toy asaya hemi huna hian Lawngtlai area GKP chairman le Association for Voluntary Blood Donation President Nimek Rongbol tu Elvis Lalthang Zualan fuina thucha asoi boka thisen pek chu Kausana Thalai ten lali suarong kan bolna konga midang te ta namal somna kan ni theina tura kan ti mak mo ani thu soin he thisen manga chandam kan ni na hi Thalai Christian Paul te hian ataka kan lan tir zel hi apoi mo ema tun hun chau ni lovin kun local zel tura po malampana tamzok thisen peya blood donation camp siam zel turin kanin somin kanin nge nani tin kalkhom te chu Thalai Thriseltan thisen pek ala omlo thu te soin thucha toy asoyani he huna hian Lawngtlai district hospital blood bank a thok tu ten Mampui a hian kalchelin thisen hi an lak saka voinia thisen pe te hi mipa somni pariat le meichia pasari ni in awain thisen unit somthum le panga an peya BCM Gilgal Kausan hola thisen lakna hun hi an mang ani nimin thole ni October ni som le pakwa khan Lai Women Association Council Veng branch te chuan veng chung ti fai natlang nin member somthum le pangalai an thok chuak ani natlang thoma hian pu Elvis Lalthang Zuala chairman Sanitation and Decoration Committee Council Veng chuan fuina thucha toy asaya Council Veng hian veng fai ni kan tinga chumi tur chuan chung ko nu te an poimo masabera mani in le avel vun fai konga tepo chung ko nu ten bul an chan thina theito an chua chuan faina konga mana satakin kan son don ani tin faina hapta chau hi fai tumlo veng kan ni theina turin kan chan rual angaya tuna hian veng fai ni turin VC te kuta chau dalovin NGO le ko rante chung ko le mimalte kuta a ani ti hi sarangila fai hi kan tlin ani ti hini tina kan fiat tharsel angai ani ti in asoibok ani Council Veng Sanitation and Decoration Committee te hian an veng chung no pang te Hnenah bollo kongdunga an charte an lei sakin atam theng ber awareness campaign nei a malak chhun samsel an tuma Council Veng LWA branch te hian natlang an thomai ba ka hian Sanitation and Decoration malak na tan cheng sang ni pu Elvis Hnenah hian an hlan nge ani nimin thole ni khan Gideon International Lawngtlai kem chuan Lawngtlai ko pui chunga Raltlante le damdo in pahnia Gideon Bible an sema khovel pum ko pa Bible a thona sem thin Gideon International Lawngtlai kem te chuan nimin khan Lawngtlai a damdo in pahni Lairam Christian Medical Center and Hospital le Christian Hospital ate Gideon Bible thuthung thar Mizo tonga ji achu adu apiangin a thona an lak theina turin bom a ta in an hunga heng dam do in panni a hian Bible hi copy za ve anda a Mipui nan hluta an la zo ani poin adang dal ezel ani tur thu hospitala thok tu te an fiatir ngal bok ani hemi rol hian Lawngtlai ko pui veng rang sanga Myanmar tong Raltlante Hnenah Gideon Bible hi an sem ngala Raltlante Hnenah hian Bible zathum vel an sema an la pek lo te po hunram chang ma sapera
pek le vek antum ani Bible semle damdoina dana huna hian Gideon longtlai ke matangin Charles Ministry Chairman upake zozam lianale Gideon longtlai kem secretary pulal charlianate anthok chuak ani Thirtu ta he ka channel hi like saka min subscribe saka notification bell on na saktorin karon ngen che ani Thin Baptist Church USA chuan Myanmar atanga Mizoram Raltlante te lo chom dola lo en kol an ni chungchanga Mizoram Mipui Hnenah Lawmthu an soya an Lawmthu soina hi lo ngai tha ila hetianga Lawmthu an soina hi Mizoram Chief Minister pu Zoram thanga Hnenah po lekha ziakin an thon bok ani Mizoram Mipui te Hnenah Lawmthu soina unaw du takte u Thin Baptist Church USA chung kuain Mizoram achang Mizo Mipui zong te chibai kan du ka cheu Thin Mipui ai oin Thin Baptist Church USA chuan Mizoram achang Mizo Mipui zong te Hnenah Lawmthu kan soi tak zet ani barmaram boina awanga kan thin unaw te an sahim na tur zonga an khuale ram tlan sana an hak lai nen chowa Mizoram aron Raltlante lainat na le mangaina na satak ne na in lo dom sona in lo enkol na chungchanga kan lom tak zet ani COVID-19 sipui lenga wanga hunrei tak harsat na namen lo in tok chungle India sarkar chuan a foreign policy chungchanga ven thon ane wangin heng kan unaw Raltlante India ram an lo lu na tura mumal takin kong ahong du lo chungin Mizoram sarkar le Mizo Mipui te khotlang rorel tu tele ko than tele tomngai polte chung kwale mimal tinten heng kan unaw te an sahim na zonga Mizoram ron lut zong te hi mangai takle duat takin in lo dong songin in lo tuam hloma ele in turte in lo peya sille fen mutpuan le bungbel te in lo peya an chen na tur mun in lo buat sai saka dam lo te le hliam turte in lo en kola thi na tok te lamin in lo buai puya heng kan unaw te din mun che takle tran pui ngai em anom laya Mizo unaw ten mangai na ne na in lo dong songa in en kol chungchanga hian kan lom na hit thu in asoi fia phak lo ani kan unaw te chunga in thil ti hian thisen chu tuia in arit zoka mamo laya unaw te hi unaw tak anni an lo ti thin kha atar lang chiang hle ani heng in unaw te chunga in thil ti hi pathianin amhu veka malsom na tam takin Mizoram le Mizo Mipui te hi avur le tang ti hi kan bei seina le kan tong trai na ani barmaram boina awanga turmek te ta na in tong trai na le Mipui ro rel na democracy om theina tura in thop na zong te hi Mipui te zalen na le Mipui ro rel na athen na tura nun na le chakna thar siam tu ani anga kan maluka hian barmaram hi Mipui zalen na le Mipui ro rel na democracy ram ala ninge yang pathianin malsom cheuro se Thin Mipui te ai oin tin Dr. Thor Boysin General Secretary Thin Baptist Church USA chuan min aziak ani